Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vek kule December ni somni pakhat sang ni somni panga ania Bangladesh a buaina rapthlak zet mai athleng le a he buaina hi an activist pakhat ka ania chu athi zuya wangin buaina hi a in tran chhota a he buaina thlenga wang hian Hindu te an chep chhohle turangai ania Hindu pakhat chu he buaina kai noi awang hian an pathian soichia a puin mi puin an chil luma khuizena phuarin thinga an khaya aletning zongin an hal zui bokani hei hian India le Bangladesh in kar boruak ati chle maya tuna hian he boruak kal zel hian eng angin nge ngong anei zelang hriatani lova buaina kal chaudan hi India dodalna protestin azui chongal boka heng buaina siam tu te hian India dodalna thu te po anau chua puina sale a buaina hi tuna thilkal dan en hi chuan atop mai arin omlo hle a tin India tantu nia an hriat chanchin bumi te office te po suasam ania buaina chua dan te le thilkal vel dan zong te chipchiar zokin kan ngai thanga chumi ma chuan fakna hun toy te manglokang India rama platform rintlak betjilia kan lo ma che chani lo ni le nustat chahan te buat sai ni in betjilia account siam la nitin lut la lo man ha thlonin dongro jili in fiam na hian deposit ma saberi siamin cheng sang khajanga max bonasi donganga balance da bel hi UPI le bank transfer du than thayania aranga him le tuna hian betjili hi zomla kartin iPhone 17 Pro Max don theina hun tha ain hongmek deposit siama piangin za pani extra muang vo in hian betjili hi download la Facebook review in ai chuan cheng za ni le za somnga awa in cheng za thum somnga idongang ngak lovin comment kan da hi metla vo in hian betjili chutan vero le tun naya Bangladesh rama thilkheng India dodal na thilkheng hi arab thak le a Bangladesh a hian kumin December thalai hola tang khan buaina na satak ka chuaka he buaina intran na bulchu kumsom thum le pani mi zirlai huai tu langsar tak le India dodal tu an Prime Minister Sheikh Hasina an pai thak na konga po amazing lap tu ni bok Sharif Osman Hadi chu mi tu ti hriat lo ten an ka hluma wanga lung oilo na kal zel wanga ni kumsang ni som ni palia Prime Minister Louis Sheikh Hasina India ramatlan chia pai thatu zirlai jinga mi poi mo tak Hadi hi December ni som le pani khan in than lowom turata na a campaign lain ka ania December ni som le pariat khan Singapore nam do ina athi ani athi na hian adik na chan vo pek phutin ongzo na satak daka anneya nor koi hot hi tharum tho na in azui ngala mi pui pung khom ten prothom alo le The Daily Star News building te an beya heng news te hi India thop tu liberala an pu ani chanchin bu office te anti chia a Awami League office te po an hala Bangladesh din tu Sheikh Mujibur Rahman chen na mun hlui po an bei bokani anti India element demonstrator ten boycott India demolish Indian aggression ti angchi thuan soya Hasina India atanga hruai chu an phut boka Hadi thatu Awami League nena inzom nia soite chu India rama antan chiani in thu thanga oma hei hian athi na India ain rol nia ngai na mi pui ta thin lunga asiam zuyani nor koi hot tu ten Chittagong lama Indian Assistant High Commission an bei boka lungin nan voma liam te nau tuar anom bok ni nan soi Dhaka a Indian High Commission lampana kongzo tu te chu police ten andanga anin beina sleni Bangladesh thalai huai tu kumsom thum le pani mi Sharif Osman Hadi thop tu mi zatam tak chu khopui chunga square pakhata lungoilo nalantir na dan pung khoma heng zinga mi then khathian Bangladesh chanchin bu prothom alo le The Daily Star office te hi anti chia ani Bengali tonga ni tin chanchin bu chuak prothom alo beyani atang hian tharum thona ain trana zirtop zanlai pelvel khan mi pui pung khom te chuan aurual chungin kong anzo a he building hi
zan lai pel nuwa an halani zandar som pakhat vel khan not huai hot tu mi za enge mozatin prothom alo office an thlenga an nuwa building hi an hualani tin mi tak mutu pakhat chuan a soya hemi nu hian prothom alo building chu ti chiat ani nuwa nor huai hot te hian the Daily Star office chu an halani phone lama tangin phone call staff te chuan an donga mi pui pungkhom the Daily Star mun lampanin an kalti an riat tir nin journalist pakhat chuan BD News 24 rilani newsroom a thok te hian noi lampan an tuma ma se mi pui pungkhom te hian office building noi le first floor te chu an lo ti chetan to a an hal ngal bokani the Daily Star reporter Zima Islam chuan ka thot hei to lo tin Facebook a posa mei khu atam lutu achunga ka min tha an tumani atibok zanlama office na thok tu te hi an nun na chan him tumin in chung zola anin son ni in an soya daka a Koran Bazara office building mi pui pungkhomin an be nuwa dar karli chung zet the Daily Star journalist somni le panga chuang chan chuan ha hin thokani inrin ni jing dar ni vel khan kang mei hiti to pania ma se mi pui pungkhomin building lam an panawangin journalist te hi building atanga ruai chuak tur hian darkar khata tanga darkar ni inkar vel hun an pangle ni the Daily Star staff zong te chu hlotling takin mun him lama an son chuaka hei hi Bangladesh Army le fire service te thorim na wanga ni tin social media Mahmud Hassan chuana ziaka rescue operation an nei wangin sipai te chunga lom thua soyani the Daily Star building veng tur hian army da ani to ani editors council president le new age editor Nurul Kabir chu an soi sana sahle a le atanga video a an cover chuan mi pui chuan Kabira chu an keka an volai alangani Bangladesh ruai lok tu Dr. Yanu Sachuan Sharif Osman Hadi chu arin na nget taka vuan tlat mi ding het mi le sa khwa le ramtana in petak angin asoya athil tum le atho lok zia chuan van tlang nuna ngong nget tak anayani hadia na tho le in pek na chu dik na le in thak danglam na zonga be tu te tan chuan rilru ti chak tu ala ni reng don ti in asoyani political ruai tu te activist le ama thlop tu te chu Osman vuina hian za na nung ber lan turin an pungkoma heta thua soina hian Yanu Sachuan hadi hi inkilap manch thupuang tu ani na le nam hum him na lam au chua pui tu ani awangin an hrenga ni atia hadi chung te a thian te le a tho pui te a tor pui thu a soiba ka a tharau tan a tong trai sak thua soibok Sharif Osman Hadi chu in fui tharna nget tak anga riat rengani aligasi hian thakal zela nam ati chak chun zom zel don ti a soibok zirtop zang khan Islamist mi pui pungkhom chuan Hindu pakhat Dipu Chandradas chu a tho pui pa Muslim a soi sel ti in an soi sa a an chil hluma a thi nuwa a letling zong in thinga an khaya vok kro ang hian an ro a an ro pa hian thing fak ten an la hlap zuiani mi men singa thomno siam na hmuna thok Dipu Chandradas hi then khat chuan Islam sa khwa a soi chiani in an soi bokani dasa chil hlum ani nuwa arwang nun na nei to lo chu thinga an khaya meya an hal lai hian mitam tak chu lomin an awani Muhammad Yanu sa sarkar lai pui chuan he thil thleng hi adema action la tura thupek a chua chung poin apa chuan engma tak tak malak na a be seina anei lo ni in alang sarkar atangin tu man rin na min pelova tu man engma an soilo tia soyen Ravilal Das chuan afa patha ani thu hi Facebook atangin adong masaber ti asoyani Facebook atangin thil kan thetana chumi nu chuan mitam zokin an soi chuak ta ni mi pakhatin nasat takavuak ani thumin hrilta a darkar chan ve nuwa alo kala kafa pa chu an hruaya thinga an khai ti min hrilani ti in a soi chumi nuwa khonwar tu yan leya an hala
arwang kang chu pona chuan anda ani atak sakang chu an puar veka alu chu leilam hoin aletlingin nan khaya arab thak lenitin apa chuan bangladesh a omna hmuna tangin NDTV rilani hetia tharum ne na che a chil hlum tu te hi Jamaat Islami Bangladesh emo atho pui chhatra sibir emo anni anringa ma se amo phurtu berero anla chiang theilo chhatra sibir atanga local anni le ni lo chiang takin kan soi theilowa he thil thleng chungchanga hian mi pasari man anni to ani antiani dipudas tual thina wang hian Bangladesh nam tlem zo abik takin Hindu te din mun hreom tak chuan ngai event a lo thar hle a general election nei ma a hetianga buaina om chawa wang hian Islamic hardliner te chuan an bitum chun zom zel tur le an ideology ne na in billo institution te chu an target turani don ti achiang ani Sheikh Hasina sarkar noya member of parliament le information minister Lui Mohammed Ali Arafat chuan hadithi na chungchanga nor hoi hot ani dante Islamist force radical ten Bangladesh kongpuya nor an hoi hot dana tar langa hadi thlop tu te hian zirtop ni December ni som pakwa khan sabaka sitin anneya Sharif Osman hadi tha ani chungchanga hian adik na chan vope kan phutani he program hi anua jihadist le radical Islamist element te thunun na nuaya tharum thona achangta a tauhidi janata a Jasimuddin Ramani le ator Raman Bikram Puri te ang huai tu te po antelani extremist group dang member te po antelani ati radical Islamist pol te chuan danmodi thar ti truwa chen na in om te chu ti chiatan tum le a ISIS flag ten kengani heng extremist te hian in an be masak ber trumpo hian an huai tu Muhammad Yanur Sahian veng him turin ma alalova amo phurtu te thu buai siam sak an ni theinan po ma alalo tin Muhammad Ali Arafat chuan a soyani jihadist le Al Qaeda ne na inzom Ansarullah Bangla team ho tu Jasimuddin Rahmani hi apma in Awami League sarkar lai khan Bangladeshin Anti-Terrorism Act noya kum sang hi le som pathum le sang ni som le paruk inkara pathian omring lo blocker tha ani chungchanga athopa wangin man ania zela an khunga hemi nu hian tuna yanu sakai roi administration noya hian chua zalen ania atan chan bokhi achua nuwa hian wantlang khriata asoi non leni khatiang in tha na athop kha adik ti asoi chuak ani ti en asoi bok yanu sa sarkar hian an pai thak tak Hasina i sarkar Awami League Party in thunai na an chan laya hiam lo an chan tir zeltang engemo sat an chu ani kha Arafat chuan thar ti tru danmodia chen na in suasam tura local mipui pungkhom te hian ISIS flag chu walau takin an keng ti na soibokani Hindu sa khozui tu chil hlum ani awang hian India ram chunga tangin mitam takin dem na thuan soi chuaka Bangladesh nam tlem zok te dik na chan vo hum hal chungchanga sarkar an dem hleni Bangladesh police te chuan Osman Hadi kap tu niarin hlel mi an muchuak ti an soya silai met puak tu hi India rama atlan chia ani arin ombera heta hian Hasina po a om to ani anti he thil thleng hian India nen kanin kara ti chle a New Delhi chuan Bangladesh palaya kawa Bangladesh point India palai hi Dhaka akove bokani Communist Party of India Marxist Politburo chuan zirtopni khan Bangladesh fundamentalist ten media outlet le minority te an bei chu alung oilo thua soi thu chua siamin CPIM chuan Bangladesh sarkar lai pui chu ma langa la mi pui te dik na chan vo hum hal turin ang enani an party chuan ram chunga culture institution zaom ber pani chayanot le udichi beina chu doi zep thil ti ti ina soi CPIM chuan religious fundamentalist force te chuan Bangladesh
an thu nei na ti pun an tum ni in na langa communal line na society polarizing minority le media outlet an ma ni du lo tu te chu be an tumani ati Bangladesh Sarkar Chief Advisor Muhammad Yunus chuan X a posa siama Bangladesh Rapid Action Battalion RAB chuan baluka mimen singa Hindu thalai pakhat chil hlum tu mi pasari anman ti atar langa heng mi anman te hi MD Limon Sarkar kumsom pakwa MD Tarek Hossain kumsom pakwa MD Manik Mia kumsom ni Ersat Ali kumsom thum pakwa Nijum Udin kumsom ni Alamgir Hussain kumsom thum pariat le MD Miraz Hossain Akon kumsom li le parukten ni RAB te hian mun rang ranga beipuyan thlaka misual te hi an manani ti in exa aron ta langani Congress ruai tu Adir Ranjan Chowdhury chuan Bangladesh tharum thona thleng chungchang hi soin Bangladesh din hun hi nitin a chezela rampuma in le bungrohal thisen chuale mi ru bo hi thil thleng fo ani to churama chuan tu in nge an ruai tu hadi hi thata engwangin nge tha ani hemi chungchang a hian soi ho na engma anei puilawa chan na po asiam lo ati China chuan February tha in than pui nei tum in than an nei ma buaina chuak mek Bangladesh a hian in than na him nget le mumal tak nei adu thua soya China chuan Bangladesh in February ni som pani sang ni som ni paruka parliament in than pui nei atum thu ata langti Chinese Foreign Ministry thu puang tu Gwajia kun chuan media briefing a asoya Bangladesh din mun chungchang a soi bokani China chuan Bangladesh chu in than na him muang le tluang taka an nei adu saka Bangladesh sector rang rang te chuan political agenda poimo tak tak te chuan mumal takin ma an sonanga rampum huap in pum khat na le muan na an vongnung zelang ti aringani atiani China hian ama a Sheikh Hasina kai ruai sarkar lai khan Bangladesh nen in zom na nget tak kanaya nikum okas thla khan buaina chuak kara India rama atlan chia Beijing hian Muhammad Yunus kai ruai interim sarkar nen anin zom na atizawa China nen hian tranpuina le investment zong in zom na thar an siam belani Bangladesh Indian High Commissioner Hlui te chuan an ram chunga nor huai hot mek chu an ngai ven hle ti an soya ro rel na chaklo extremist element te chan vole Indian diplomatic personnel le establishment te ta na hla omani thuan soi Bangladesh India High Commissioner na thokto Pinak Ranjan Chakravarti chuan tuna boruak muan omlo ommek chu radical element ten an mangtang kai hle ti asoi ro rel na hi achaklo hle a hei hi mipuin an hlok pui hle ni ti in Chakravarti chuan asoya heng right wing force te misual te le Islamist force te hian thilom dan hi an mangtang kai hle ni ati Bangladesh police te chuan Sharif Osman Hadi thana mo phurtu te chu na satakin nan zonga mipoi mo pahni thalak anti chuaka heng mi te man theina tur thupoi mo riat tir tu nena Bangladesh poisa makta duai nga loman pek ani tur thuan puang ani official te chuan poi khoi na thleng hi in thlan ma a politics kalphung ti buai tumna tumlok sa a in tha na anga ngai ani thuan soya investigator te chuan misual te CCTV footage phone record le ramrikal tlanga ankal thei dan te an enfia mek ani interim sarkar chuan chui chian na kalpui mek zinga Singapore Telian International Authority tenen tho ho na an nei thua soi yanu sa chuan he silai me pu hi democratic reform ti buai tumna ni ena soyani Bangladesh interim sarkar Muhammad Yunus kai ruai chuan Nimin Khan anrama buaina chuak chungchanga official thu chuak masaberati chuaka mi puita chu tharum thona nol turin nangena buaina chuak chuan democracy in thak danglamna ati chethayani ati sarkar chuan tharum thona in ti hlum bungrua le in hal le
thil ti chiat chu nataka adem thuwa soya hetiang thil hi Bangladesh democracy kalphung ti chethei ani thuwa soi mipui pungkhom te tharum tho na do dal turin mipui te nge na buaina hi thil tlem te wangani thuwa soi ani political moment zau zok chungchang soin thu chua chuan he hun hi kanram chanchina hun poimo takania buaina chuak le rem na nol tu tlem te te hian an du anga thil anti kan phal theilowa kan phal turani lo atiani sarkar chuan in than le referendum lo om tur poimo zia asoi boka political exercise mai ni lovin rampum huap thutiam ro pui tak ati tin he thutiam hi Shahid Sharif Osman Hadian anunna ahlan na nen hian thren than thei ani lo a in pek na choi moi tur chuan in sum na mo phur na le huat na nol tura in pek na nget tak amamo ani ati bokani journalist nen in pum khat na lan tirin sarkar chuan The Daily Star prothom alole New Asia journalist nena in tan kan ding rengani laom le tharum tho na in tuar to chu poi kan ti tak zet ani kan ram le nam hian fir fiak te machona in huai sen na le in ngai tlom na hi kan muto ani ro rel na fam kim pek kan tiama cheu ati thu chua chuan mi men singa hindumi pakhat chil hlum chungchang po soin pom theilo ani thuwa soya Bangladesh thara hetiang tharum tho na thlen na tur mun a om lo he thil te nom tak ti tu te hi chan chua ani don lo ati he hun poimo taka hian mitin te tharum tho na fui na le huat na hnola do dala Shahid hadi choi moi turin ka nge na ni ati ani Bangladesh a Mimen Singh district a pathian asoi chiania pu ani awanga Hindu thalai pakhat mipui pungkhomin an vawhluma arwang an hal chungchanga hian police ta chuan BBC Bangla nena ti hian an hrila he thil hi Baluka Upazila a Square Master Baria Dubalia Para area a athlenga police ta chuan an soi saklum hi Dipu Chanrada sani ti an soya tual chung thom no siamna factory a athoka he muna hian in loin akhosa ani police te soidanin zirtop zandar ko vel khan poi khoina hi athlengani Baluka police station a duty officer ripon mia chuan BBC Bangla akhil danin zirtop zandar ko vel khan zol nei a soi chiata wangin pol pakhatin an mana an vua a athi zuita a athi na huna hian arwang chu an halta ani ati poi khoi tu te hian ruang hi thinga an khaya an khai ma in arwang hi an halani ati police te chuan thu an don nuwa helai mun hin thlenga buaina chu an thunun ta ni an nuwa ruang hi lak tha kania Mimen Singh Medical College Hospital a ruang chu enfi aturin ruang da na hmuna thonani tun thlengin he tual tha na kai hnoya thu buai the lu alani lova a chung te kan zong meka an ron kala case an the lu tani chuan dan angin action la kani yang tin mia chuan a soyani he buaina hi India do dal na sataka akang kai chonga la not koi hotte hian Dhaka a India Deputy Ambassador chen na in po an huala tual chung media te soidanin mipui pungkhom te hno darnan le diplomatic mun bula mipui lung oilo thukhom anom lo nan police te chuan mit tuitlak na gas mangin mipui te hian not darani zirlai pol le political outfit te chuan hadia beitu te hi India rama an tlan chiani in nan pu'a hei hi thunei tu ten an fin fia lo thuan soi nor huai hot na mun rang ranga India ram chu ain rol nia pu ani demonstrator te chuan India diplomatic mission te laka malaturin an ngen boka hei hian ram pani in lai chin na sensitive to tak chu ati chezual le he thil thleng hian Dhaka a ramdang mission te che vela ven himna ati sanga thunei tu te chuan diplomatic norms bo chiat na engma thleng lo tura venan tumani India do dalna thu soi hian Bangladesh thalai movement ranga India huat na ati zual leni heti lai hian India ramri veng him tu pol border security force BSF te chuan
Bangladeshi pani India rama ron lut ru te chu silet Meghalaya a pilar sa khadzani somruka an ka phluma he thil thlenga wang hian Bangladesh le India in rina ngor zokin BSF te an duty zui ngala ramrikan BSF ten an ka hlum tak te hi ramri atangin metar zarukuvel India rama an lo lut man to ani buaina chua chan berle akal vel dan te chu kan ngai thavek to a kan soi vek to a he thila hian mitam tak chuan China thuk taka ain rol ring tu an le thlat maya a chan chu Mohammed Yanu sahi China lam on thlat tania Sheikh Hasina sarkar lai khachuan Bangladesh le India hi anin ti tha maya tuna po an Prime Minister pakhat tak Sheikh Hasina chu India rama sahim na zongin aron tlan chia a Bangladesh sarkar chuan an rama rorel saktura thon let turin voitam an ngen to a ma se vo inni thleng hian India chuan ala thon let du lo heti lai hian an pakhat nuwa Bangladesh zirlai te chuan Mohammed Yanu sa chu interim sarkara huai tu lai lo kata nan da ta a ani aron lal chi atangin China aron bet thangal chata China nen po kong rang inzom na tharan siama tin sumle pai te po China atangin an puka ral thuam te thleng le yan tuma Mohammed Yanu sa sarkar nuwa notice te hi China chak na manga lak mai thei ani thule tui pui kam kong nei lo an nia lak an har lo thu te asoya India do dal zong hlirin Mohammed Yanu sahi ache a tuna buaina ron chuak te po ral muang taka he buaina hi kalpui ania India alang lo hrim hrima ma se rei lo te chungin he buaina hian buaina dang chok chuak zuin India du lo na India do dal na nor hoi hot na achang chho ta meka an soita kang khan buaina a chua chan ber chu zirlai hruai tu ti hriat lo ten an kapa ti chuan liam na tak tuarin ramdanga namdoi thazok nena enkol na adon be sein phurania athi zui ta sia ti chuan voina hun an manga chu voina hun an man na chuan hian India trantat tu nia an hriat chanchin bumi te office an hala an beya ti chuan India do dal na buaina a aron chuak zui ta a ti hian buaina zong zonga India an pu vek maya hemi konga hian India in chan na fum fe tak ala pelo ma se India hi alung oi lo hleang ti hriat sa ania he buaina hian in do na thlengen a chaw chua mai a lo thon len in mitam tak chuan an ngai tuna an zirlai hruai tu kap tu te po India a an tlan lut ti in an pu le tlat to a ma se hi engma fin fia na ala chuang lo ma se India a chia zong zong an pu vek ani ber to a India tan chuan Bangladesh chet dan abikin Mohammed Yanu sa sarkar nuwa lalna chan nuwa a chet dan hi angei mai bok sia chu wangin India hian eng angin nge chan le tang tuna Bangladesh la hi China ma chuanin atong por ve maya ral thuam te lei an tum chho ve bok nen boruak kal zel dan tur hi hriat thiam a har sat rualin a thalam ai chuan a chelam zonga akal zel hi arin omzok ani emponi se hunin aron thil zel tura angai la tuna hian heng Bangladesh mi te hi India tan po an nok zia te aru ka India ramaron lut an tam to zia te hi kan thevin narin oma Mizoram chung nge ya kan mystery te na thoka kan chorte jinga po hian karim kan smi inti ma se Bangladesh atanga dan lova India ramaron lut hi tam tak an oma kan then om state asama ngei po Bangladesh atanga dan lova ron lut an tam lutu ka wangin no chu run puiten neya tin dan anga om nget to te po tam takan oma chung mi te om na tan chuan tuna asamin kan ram min chu mek te po hi mana ti chuan Mizoram min ron nek zel na rem changa man atumani yang ti te po anom mek ani heng hi thudik tak hriat thei ni lo ma se thil ni thei vek ani chu wangin heng buaina kal chho mek te hian eng angin nge min ngong zelang hriat ani lawa kan film khurpo apoimo tak zet ILP chungchanga te po hian kan film khur apoimo hle a sumle pai tlem te a
vai lo sponsor ngot mai zel te heng te hi kan ram ta na him lo ani ti hria a kan lo sponsor ani point kan sponsor chan anga an na te an tho a an tho zo nuwa po an rama an kir le na tur thlenga kan ngai vena kan zir ngun pe hi apoi mo hle to a chutiang ani lo chuan kan ram chunga ngei po hian heng sa khuana rui chil ho te hian bom te ron ti puakin min la be ve lo wang ti po hi soi thei ani to lovani an ram le nam hum hima ram tha chen na tlak kan nei thei na tura ta na mo phur tu vek ti tur nei te vek kan ni ti hria thei to patran kan lak apoi mo tak zet to ani